Kako bi olakšao rad i osnažio kapacitete udruženja Zagrljaj iz istočnog Sarajeva, NATO štab Sarajevo donirao je ovoj organizaciji korišteno vozilo Toyota RAV4. Na ceremoniji primopredaje vozila prisutnima se obratio komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Erik Folkstad. NATO headquarters Sarajevo is happy to be able to present the Toyota RAV4 behind me to the Association of Children and Youth with Special Needs, otherwise known as EMBRACE. And NATO remains committed to supporting the citizens of Bosnia-Herzegovina in all aspects of supporting the peace and the stability and the security within the Western Balkans region. Again, I'm very pleased to welcome you to Camp Boutmir to present this beautiful car to your organization, and I wish you a happy holidays and a prosperous new year. Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama Zagrljaj ima za cilj da unaprijedi način života ove ciljne grupe putem rada sa djecom i omladinom. Ja ću ukratko da se zahvalim generalu na vozilu koji će našem udruženju sigurno pomoći u daljim aktivnostima i svoj namjeni koju mi može da izvrši i misiju. Također još jednom želim da se zahvalim i komandi NATO štaba Sarajevo kao i gospodinu generalu na što su prepoznali rad udruženja i donirali nam ovo vozilo koje će velikim mogućnostima nama pomoći u daljoj realizaciji projekata koje imamo u planu. NATO štab Sarajevo će i u budućnosti nastaviti pomagati i osnaživati udruženja civilnog sektora na dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.